Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka All Meghalaya Pharmacists Association, klakintui ketanat ka koi ka kya jangka sarkar jilla. Baka di bensngo thu ka jingdawa jangka seng, namar ki pharmacist ru ki de shibinta jangka tanan ka koi ka kya nulo ki doktor bat ki nurse. Hagajinga kram ki lap thai ku bor hakalai photu ya yong arhajar phon riu una ektien jongga seng usamna MS Jones Imli ulaong blada ka sarkar kam sngap higajing dawa wat hadin blapen sngo nakapor syakapor kaseng kamansi ben shim diki wepat ki senjam jadi itu bagi si semua ikut ki keras media kala ya yarap ban ya ini ka kubur juni jalan yang berbuat, ini warna jangka All Meghalaya Pharmacists Association, mana di spokesperson jangka All Meghalaya Pharmacists Association. Dan kecenguan kejuni mentasi ketika kalau isu jumi kibagila DPI, kaba nakalik jangka sarkar kalau kalau insting lah, lalu ada mentah yang kecenguan di juni. Nama apa ialah nakwa sini kan kebu ban batai ki ba yolesi ki pasungku ikan jemut pharmacist sudah uta nong airway nong clear away ban nong sinaro ban ni ya nadu ki drugs hadu ba ki beri ki benar kam kumut nadu kita ki ingredients dan kita ki jad dawai ban clear kumno ban sinai dawai ban hadu ba ki beri kita benar kam nomor ini ni ai ka counseling yang ki baca yang diberi patient hawa ki donkam bandi ki dawai yang batai sani nomor ki ka dos kapno ka met ka jongki ka donkam lane ka terekam ka kun ka kun ki dawai ki ba ni kun ki pharmacist ni ai lembat ka jing prescribe jong doktor te ki pharmacist ki ba khmat ya haka ko kya nomor ni pharmacist niyo ya kala ha ki benda jo dawai lab no medicine and surgical te la de bensutu pharmacist de ba khmat main ingredients be haka health sector te lagi kundo ya na kawai ka cabinet na kawai ki minister ya kecing dia kinsting mana kecing ya suki kejoki tinggal ya kenal kor tapi kaliru baik lagi bagilah sini untuk senjam dan wala nakaliru jom minister udah problem ai kor jom i lebagi apa yang ada jom di dalam tinggal aktor untuk sekretariat kalau dia nakaliru jom i lasap yang ada sini jom i tapi pelengkap apa nomor boleh nenek ni haki ke kubur wahki media kalau tajingkran ke minister ke ni pak ini kita konsentrate ya ka di dawar ke dari ilang concern iki doktor berkinas ngom haka health sector pharmacist doktor nurse kedai banyak terkait kinas kilator nak kerja college ki doktor berta dan bagi medical college or state kilayan ni yang pertama nak kerja college de watnya ki lada dan doktor unas lendo ini lain de dilatih bau dawai ki di badan kam bala manai kejengkot haka jengkot kam haki berkot yang kejengpang jongki breu di badan haka jengpang jongsta sini kan ini marba larangin sashim lagi berkesenjang kasorgar yang dihapan bakli malada yang bagi daya tak nanti juga singkiran kepada semua Henry ki insting kile suki te lada kilaya itu
ajite ini keluar kenapa biru ke suatu yang senjam kabak sangka kelayan. Kabar hamile bak ketuka kubur kabak ketuka MHA kabak kikam belende melendesi kewan hani habo press conference ban penbenar ba yang taki jinya inti dicuki hakabakin penbenar ban khang lagi deal lagi wholesale shop de namun penonton kawai ba hamile berkirtir wholesale shop utrai wa pentelun yang terkino di kehidupan di farmasis maka kemudian franchise farmasis pula datang farmasis pula berperekam yang kini bentang temaki hikam lagi kum kita kino pergian gunawai ngom wadeti dulat yang lede nomor ba dawai udah bandan lagu jom kalaisan kibadan makalaisan mungkin papas farmasis. Tega kursus farmasis ke diploma dan degree dalam bagi masa kibah khamajro. Kita sakit famdi nanta kita kini doktor kini PhD ada PhD level. Te ngaso bang kapap yang perlu farmasis yang kidukan kejopi kembali benar dengan association naik senap yang kejing le nombor yang kata kecil pendapat pak kejoki nombor pak ni yang dekat pada PCI di farmasi kita kepala long full fledged dengan PCI di dalam registration number ada di dalam license number hakidukan kejumi langkalong haki wholesale haki retail de ngalimo haki bagi omru ba kene ka pensular yang ki drop kim iki drop kim sutu ki kira dia narkotik dropnya ki kira ni kiwe ki drop ki bagi pada penonton nama ni haki proses ki dawai ki drop tema it is usual ki ba ala penonton dan driver penonton ba demo bagi kita ki proses dan kita ki non suka chong bukan di dawai nama bakat kum ka ai ki ba shong haki bukan di dawai ki proses dan pensyukur bagi proses lane bagi amba hilah ban kandon kano kejing sim kebu nangling farmasis kandon kata nomor bani ini belapas ini belatre la pada di kus kecuali lah kalau arsnem ada sausnem haki berdak prepare jongki institution ki budan sabar dan setiap bagata given ke institution ke college of pharmacists dan tangan polistian tidak perlu kita di bapas kami jadi farmasis assistant ke orang baik nak pilih kata sistem arsnem dan film ini yang kita ngomong subhan lai lecu kita itu sebab ada jalan joni farmasis college kadang away kata USM dan semoga yang kemungkinan don kita laptop dan kaan juga relia berkuat official jom mereka jom farmasis semua dan dia juga kabar nusa lemba kejeng keran di sini baru bela orang bisa yang remenden keran untuk keran ini keran konsentrasi bagi kita tahu binas dan yang sini lah mentang sini lah yang apa yang letak pada ini kedua usia dengan apa usia kamar usia itu bahlo untuk menteri berapa atau bebat ke finance dan bagi ngatrai di mencim ya kepor di mencim ya kepor pelan banyak hir, banyak seni, banyak kerana kalau kini kicing dawa kicungi kita bagi dawa anak pos lepor kata kalau bagi berka tongkam tunjam kami bagi yang di kakung IP standar. Kini kalau bah haju lepor bah kakung IP standar lana iya nama kejalan kicungi kita duduk ini keren kita kini help subsender kita duduk saus pak new blind dona natam taki PhD kita cis pak haksan bagi CC kita lifeway telah daya ketung ke IP standar ke jing ke gam ke farmasis kiyo kini bagi kalau bayi hadu traspa tam hindai kat hadu mentah lembaga ke jing
yo kejuni lembaga jengtip di farmasis kebatrai itu bentar kidan takis pak Henry Pulaimut de katkum ke service rule la sanction tang arspa lai Pulaimut de nidawana government la kuno kita berniat katkum ke sanction ke lamtha daka IP standard oh itu berkembang bisa di Mesno telah bahwa nakalim juga sarkar dan juga dapat pelut kambuh ni kenika percentage pan kapan pelut nak tentang kuat kaya pelut ia ketu keban bila keren bagi pelut tentang kuat kaya pelut kambuh ni kan bisa habis bagi medicine dan surgical nomor ba bat pelut kambuh highway bagi apa pun pelut medicine dan surgical kemudian pelut kambuh bagi farmasis tinggal acusu bah nama bah nidam harga nika farmasi background kan nidam indoor and outdoor kemudian nidam ki baterai hapo ki CPC pada haki hospital lagajong pada nidam ki bah syampukan lagajong te kani kapin kulmar bah nama bah lembah kejing song meeting kejumi ki chairman lembaga surah badan juga chairman juga buat dari universiti juga diatas yang kin khot betang kita kin mau betang ya senior doktor inspektor henry kapa ya head of pharmacist pada kin khot ban national meeting dengan plan kita to ya lesi kita khot henry badan ini kin khot tinggi kuat apa kenapa kami bed kami nanti gini amar bagi dan armenta kawin sekejong ke farmasis ke dalam armenta amar bila di bensutu amar ba ki dawai ni dan kam kontak ke hospital hendela dan dia kidukan bila berperiod amar ba ki ba supply dawai ki hospital kila dan lain job company bagi ba supply dawai ki bukan kila dan lain job company di omba ni bu kini gajing dawa ba lakum lada pimla ba ai la jom ini dan ni dawa ba dari jom dan dari turin dari lada pimla ba ai la jom dari turin tu lakum ai la jom ke commission ni pe ya ke food and safety kita la jom ke commission dan rei ba ide ba ni proses beri dawa pada ngimdan haba ya ka hapo DHS ada Directorate of Health Services dia DHS beri doktor tinggi ke level kejungi kat adu mentah farmasis kaji kiu kejung farmasis kemudian yang terakhir indoor haki hospital kiu head of pharmacist and lagi okay inspector wing kemudian kiu deputy drug controller de lada bidan lah kejung ke commission pada kini kijing kendrum haki bubun haki bahabur atau likian kan insting kan ya government rupan kan sentuh kuno ban rekam yang kita kita kijing dengkam highway ban ki proses kerjaan kejong ki proses nawar benem hi lembaga ki WhatsApp group le share kelakuan bun ki bakaliru monomaki mar katkum kejing tip kendiat ladaka baklaru naisim kita mereka katkum kejing tip apa tip ada udah maki proses dah apa maki kita bobding proses apa gini kijing dawa ngajung ni government lada kum kita kimi chikmat kolom kumba yo lese kadang kayak isom dah nak tak ada government ka insting itu muta oh ini tip mana supply dawa apa berjalan ngajung ni dan yang pelat kerja ni kita ki non supply dawa apa state ngajung ni dan imat ba ki pharmacist ki khamduna manusia mentah haknika mentah tinggi lembaga ni ke kubur ke mentah sini ni were baru ki pharmacist lada kadukan kejumpi la dan kelun do pharmacist ngatrai harap bahindra ki di ben smutu ba kata kejing were kejumpi ban khang kedukan kam somnia hari itu kedukan diopli kapal bala kontrol lagi dan kini ki bamde pharmacist dan nama apa kembang lawan nadu ba ki farmasi kini ban David the pharmacist kidan ki ba belai lebih ki sengkalang dan
ki hero Tremon Sumha kila ni kira ketika kau yang apa bantu tip happy baru ki baru proses lembaga mereka keluar komentasi ba ni ngim semdai bagi ki ba pha ki ye kita kisah halang ban lek kira kan kejong ki itu kedudukan kejong ki mereka dia kejong sutu kejong ki nomor ba ki kenlap lada kelicim dawai ya ki farmasi ki bashong do farmasis lane ki bashong do farmasis lada kelicim dawai naki dukan farmasi lekon dukan dawai ki bashong do farmasis karena kom batai the way he present to the patient but kata ke counseling ke ai ki ba kalau mudah kumwe nomor bobon sin hi ai in a peaceful way kenapa ni serve ki bakin jam yang kata ke jumpa ke joki dari kini ki on qualified pada they don't know the rule kin tip yang kena guna ke rule dari ki suai dan ki on rupa haba ki lab itu ni ki keluar ba nilai dan experience rela ai experience la ai certificate kita ki doktor ki nonga you are full dan ni ni full set laba kin thame ni ba ba itu experience ki joki doktor you ta wala panai experience you on qualified person ta hata kata kalau legal saya kamu legal dia lada kini ke wholesale hanya selong ke jongi ke bopun hi ki outsider non tribal lenda ka council lada ki padai hi ki genuine citizen jong ka jela ke jongi kimla bandio yo registration number kila ban claim kala dia bagi pharmacist ndrai ba kuat ke pharmacy college kamdan kumnokin kila bandio registration ni maka kapera kalau ka bun nak mengunjungi empat suatu empat titik ini empat China empat baru yang tadi tak ada berkurang bagi makam lalu dan kili ke ba ni hab tadi hai ke bentar nama bagi tip ba nonga tak nak ni ong ba laku no at least basic lo de ban tip kan kun kibri ke ba sila shong haki bentar ki suki ke ba no de lada kini ki dengan hai ba kami bentar ke jengkang lada kita ki bukan ki bakang to sini yang sedikit bagi dei ki bukan ki bala kontrol dan menurut om no pharmacist ki wholesale yela sih ki pharmacy ki retail shop ki om ba gila bandu dawai lada ki legender dawai ki wholesale ki sini ki myo kamu kata kade ba yang tu ka wholesale la kontrol de ki putih pharmacist ndai lada dei pharmacist nomor ni labun ki wholesale ki ba la penyakit di pharmacist bat la penyakit do hun kasi jungi wadade ki napo ka jela jungi ya kita ki pulsin ki badan ka ni ka jela jungi only tang bat ki pharmacist ki dalam register only with the registered pharmacist te baki bude ki registered pharmacist te ladang ni dan mata ki so kalau hilang legal ke mapagi legal ni ki gomero tang ni ki legal dan re ladang ya form association lang kita kiwai kala pandai mereka kerja kan sen halang ke re ni ke ki ni dan ka association kene ka association ke juni ka David tang ka profession ke juni ngim bylaws ya no ka ya kini ka to ka tilo ba au dawai dia punya legal te kita ki bakran kalau kita kata kecengkeran ke jona bang ki tigulah kalau apa kimdei ki profession jom ki pharmacist te lada ki kran batai start sepang dawai te lalang ko baki tigulah diladi ni dan sau spa ni seharusan spa hajalah proses Ndre ha kejola ba kuwe ki pharmacist bila dan lakono kat ko registration bila dan amajar entah tamnya duna te ni ina kendiat ai pharmacist apa kejola kejungi te lada kini kiji dawa kejungi undi bagi dawa tang personal lagi dan market distinction ya kan te nila operate te ndre dawa ni ya ki ne kalau ba nak tak kepiang nang ni sakma kini bantung no kita ki ya ki pharmacist nomor hadu mentah pharmacist hak jela kejungi hak baterai hisap center dan tangway te lada kini kalau terjadi kalau konflik keluar baik apa lada ni thai sedukan lah dong pharmacist kemudian kandai ka kababian
Henry la di price ke indoor de la dam dan pharmacist ki ai da white pi de ni kumba kini ki ba ai da wai la ka de hasap santa ne PC CC la ne ki hospital to tik de ba pi kam de ka benta ka jo pi ba tu ai da wai hatu kat no teli kita ki benta ki ba kita nuksa bun benta ki beli ro ai da wai tablet ki ai be de ki tip kerteng betang ki dajen ki antigen benta tertemo genre tu tip ba hapo jungu ni tip ba uta bodoh hapo jungu nampun tentang uta beli omi an dajen dan tentang ki beri pan ai omi te ladang dan ki tip ba kita be tu brand te dari pharmacist pada utip untuk composition ke badan hapo 4 composition brand te haju hapo te kini kalau orang kumba ki lapan ya bakla nomor bakla performances kumno ki idawai be subsenta de ka dio mata ki bukuan ki CC ki PhD kundan ya performances kumno ki idawai nomor ka tu ka ahi ta performances ula ba ni itu kala da pihon ni yoso ka pipin kema ya ni yoso badan ka tu kene ki officer tu kan he ki omba untung performances le yu ina sukila ta na idawai kala da su ta to ko tele ko de trade of health family welfare bangin nakam pharmacist aku ka ri tempat totik ba dang pharmacist ubala ban pentek ubala tengah ubala baca ubala ban ai do wai bala ban ai good consultation hiyo ba Hakini ki sispa ki pharmacist kidan hakini kilathum kila follow katu kan ye IBH kidan sispa apulai ba te haki CC ki pharmacist kidan life kanai gut na pada ki life way te somehow po health subcenter pada na pada ki subcenter badan sounds pa new likely dan tang kawai subcenter badan pharmacist kemudian way pharmacist CC kita life way te kidan katu kene ki CC kila follow ye kene IBS te kila thum te balai te kila follow kila thum kile tinde te thum lo na ya bro khake te ki health sector la ko CC dan subcenter bakin kiokan di orang nak sarkar ke orang ni yele bon marrak development they are creating development to employ the youth dan yakini cuma dan lupa pada kim employ dia kalau semua terima bah as a leader of a state and representative of the public to the state you should know the basic law at least as a Kamali, as a minister you should know so basic law tentang dengan bank sisi nomor apa kan penjenjang om dia tak kena dia tak kawai kita tak pun pada kim ini at least mudah-mudahan kita bidang kita kalau menekan bikin dia kita ki nafsu ki nak memang kita kita share kan lebih betul ini Sebab competition jungi kam judai ka touch lan kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house para instay para homestay kaya mengisak sedemiti email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house lan ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay tingi sedang sya no ka 4 rooms tamba na ka 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki torres ila sedang bod ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan do habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kun kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo bangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngila yo ban tap aka state rajong kitores kilong la ka jong ka segment mo uba kambet kambiang ulit sa he'll go for touch lane who want that luxury experience ulit touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata ngala bar ka bekam dan jing thot iro yangi ngi baka acknowledge tot ya baro homestays owners lani ki instay lani
kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma katin ba ka gold award jang katu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka try hi ban promote lo dia boro